Yes, igitondo cyiza abakunzi ba Kivu Network ngiye kubaramutsa mbahereza ikaze makuru ya mu gitondo itariki ya 10 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka wa 2026. Turazindutse rero kurebera hamwe uko ibintu byifashe ku gihugu cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara n'ubundi ikomeje kujya mbere mu bice bitandukanye, tugiye kubigarukaho rero tubabwira uko intambara ikomeje kugenda yifata kuri no butaka bwa Kongo. Ni intambara rero idasanzwe, intambara rero ikomeye cyane kuri ubu butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo, ikomeje kugenda igaragara ndetse inakomeje kugenda yumvikana ku bwinshi kabisa mu bice bitandukanye by'ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero bakubwira ko igisirikare cya FARDC gikomeje operation za gisirikare zihambaye cyane kandi zinafite imbaraga ku buryo budasanzwe. Ni byinshi rero tugiye kuba tuganiraho, ni byinshi tugiye kugarukaho, tugiye kugaruka rero ku ntambara iri kuva mu bice byo muri za Rubarati kabisa. Rero bakubwira ko igisirikare cya FARDC gikomeje gutanga isomo rikomeye cyane ku nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC/M23, dore ko nk'ubu ngubu rero bamaze gufata agace ka Rubarati rero ku munsi w'ejo amasaha ya nimugoroba. Aka gasozi ka Rubarati kabarizwa muri Ruzizi de Plaine kamaze gufatwa, kandi si aho ngaho gusa, kano gace ka Rubarati kanaramukiyemo ibitero bikomeye cyane, ndetse no mu gace ka Sange harimo ibitero, mu mashyamba ya za Bukavu harimo ibitero. Aho hose rero tujya kugenda tuhagaruka tubabwira uko byifashe mu gace ka Toyota. Rero naho hongeye kugabwa ibitero n'inyeshyamba za AFC/M23 kugira ngo zizimye iri guturuka n'ubundi muri ako gace ko muri Toyota, kari mu metero bitatu gusa uvuye mu gice cyangaha mu mujyi wa Bukavu muri Rusaya, bari kugira ngo bazimye aho umuriro urimo uraturuka, ariko ibintu biragoye cyane. Ibi byose rero turaza kuba tugenda tubiganiraho, tubahereza ido n'ido, ndetse tubahereza nuko ibintu byose bikomeje kugenda byifata no ku butaka bwa Kongo muri rusange, dore ko intambara yo itoroshye habe na gato. Urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba ku buryo bukomeye cyane. Rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro, tugiye kuba tugenda tubana kuri byinshi kabisa bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara. Turaza no kuba tugaruka ku ifatwa ry'agace ka Rubarati ndetse n'uko ibintu biramutse birimo birahabera. Turagaruka muri gace ka Masango hano muri teritwari ya Rucuru, ahafashwe ahakubitiwe amakamyo agera mu 10 y'abarwanyi ba AFC/M23. Ibi nabyo rero turaza kugenda tubigarukaho, tubabwire uko operation ya gisirikare yaje kuba ikorwa muri rusange. Urumva rero amakuru yo ni menshi cyane hano kuri Kivu Network. Wowe utarakanda subscribe, hari byinshi birimo biragucika. Nawe rero wamaze kuyikanda rayikinga, ubundi twinjiye mu kiganiro neza, tugende tureba uko byinshi bikomeje kugenda byifata, dore ko urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Urumva rero ni byinshi twagiye kabisa, reka dukubite tubangura tugende turebera hamwe uko ibintu bikomeje kugenda bimera, ndetse no mu gice cya Minembwe turaza kuba tugenda tuhagaruka ku bitero byaraye bihabaye mu gace ka Masango. FARDC na Wazalendo batsinze abarwanyi batwirwaneho na M23. Amakamyo 10 ya AFC/M23 yongeye no kugaragara mu gace ko muri za Rucuru. Masango, ingabo za leta FARDC zifatanyije n'imitwe y'abaturage yitwaje intwari ya Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi zatangaje ko zatsinze inyeshyamba za twirwaneho mu mirwano yabereye mu gace ka Masango ku munsi w'ejo, ndetse no muri uyu munsi mu masaha yo mu rukerera ahagana saa 9. Amakuru araturuka mu nzego z'umutekano avuga ko iyi ntsinzi yatumye hasubizwa umutekano mu bice byari byugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro. Nk'uko aya makuru abivuga, ibikorwa by'igisirikare byatumye inyeshyamba zisubira inyuma. FARDC ndetse na Wazalendo bakomeza kugenzura agace ka Masango no kurinda abaturage. Nubwo rero bimeze bityo, inzego zibishinzwe ntiziratangaza ku mugaragaro imibare ihariye ku byangiritse cyangwa se ku bahuye n'ingaruka z'imirwano, dore ko n'ubu ngubu hakiri kuba imirwano. Hagati rero amakuru yo ku mutekano Rucu naho avuga ko habonetse amakamyo agera ku 10 bivugwa ko ari aya M23 n'ubundi byakomeje kongera impungenge ku isura y'umutekano muri aka karere. Inzego z'umutekano zivuga ko ziri gukurikirana hafi ayo makuru kugira ngo hafatwe ingamba zo gukumira icyahungabanya umutekano w'abaturage. Abayobozi basaba rero abaturage gukomeza gutuza no gutanga amakuru yizeye ku nzego zibishinzwe mu gihe ibikorwa byo kurinda umutekano no gusubiza ituze bikomeje mu bice byibasiwe n'imirwano muri rusange. Urumva ko izi nyeshyamba zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya. Reka rero dukubite tubangura tujye n'ubundi mu kindi gice cyangwa muri Plaine de Ruzizi. Aha rero naho ari intambara iteye ubwoba. Ingabo za FARDC ndetse no ku bufatanye na FDLB na Wazalendo
zirimo gushimangira ibirindiro byazo mu kibaya cya Ruzizi de Plaine. Aha rero muri iki kibaya barimo baragenda bashyiramo icyo bita operation ndetse barimo barashinga imizi ku buryo bukomeye cyane hano muri Ruzizi. Ingabo za Kongo zafashe umwanya w'ingenzi wa Rubarati, intambwe ikomeye mu bikorwa bya gisirikare. Kuba rero bafashe kano gace ku munsi w'ejo, nubwo rero muri amasaha mu gitondo karamukiyemo imirwano, ndaje mbasobanurira uburyo ubundi biteye imirwano iteye ite, irashaka iki. Ariko reka mbaze mbabwire impamvu ku munsi w'ejo kano gace kagiye mu maboko ya FARDC, nubwo muri aya masaha mu gitondo inyeshyamba zirimo ziragerageza kongera gusubirana iyi position, nubwo kongera gufata iyi position nabyo ari ibintu bisa nkaho bigoye ku buryo bukomeye cyane. Reka mbaze mbariza impamvu zifatika ndetse n'impamvu z'akamaro zatumye FARDC ishyira imbaraga zikomeye cyane mu gace ka Rubarati kaza no kugafata. Harimo icya mbere kurinda ikibaya cya Ruzizi. Rubarati ni ahantu hafite agaciro gakomeye mu bya gisirikare, ubundi karinda imihanda yitwara y'inzira n'itumanaho, kandi kano gace ka Rubarati ni n'agasozi, ubundi kagabanya ubushobozi bw'imitwe yitwaje intwaro bwo kwisanzura no kwimuka cyangwa se gukora deployment mu bice bitandukanye, kuko hariho munsi y'aka gasozi ka Rubarati harimo uwo muhanda route nationale 5 werekeza muri za Uvira. Ingaruka ku misozi ya Uvira nabyo biri mu byatumye Rubarati ifatwa, kubera ko izi nyeshyamba zirimo ziragaragaza kugenda zishaka gufata imisozi yari muri Uvira. Gufata rero uyu mwanya byongera ubugenzuzi ku butaka, bikazamura umutekano, kurinda neza abaturage muri ako gace, kandi ikindi birimo birazamura n'ubwirinzi ku misozi yo muri za Uvira. Umutekano rero w'akarere nawo uri mu by'ingenzi. Iyi ntsinzi rero ishimangira urwego rw'ubwirinzi, ikanashyiraho umusingi w'ibikorwa by'umutekano birambye mu gihe kirekire muri kano gace kangaha muri teritwari ya Uvira, mu karere ka Uvira muri rusange. Urumva umutekano w'akarere nawo ugomba kuba secured, cyangwa se ugomba kuba warindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Urumva rero nibyo byatumye kano gace gafatwa. Rero muri amasaha mu gitondo ku munsi w'ejo ubundi hafashwe aka gace ka Rubarati, kano gasozi kabwaye abasirikare barenga 20 b'inyeshyamba za AFC mu kwezi hafatwa 6. Urumva rero ku munsi w'ejo rwa rugamba rukomeye cyane. Rero n'ubu ngubu kugeza aka kanya abarwanyi ba AFC mu kwezi tubanze gutakaza kano gace gutyo gusa, kuko na gasozi kari k'ingenzi, kariho umuhanda banyuza ibikoresho bashaka kwerekeza muri bya bice byo muri za Ruwanga, ariya muri bya bice byo muri teritwari ya Uvira, kugira ngo barebe ko bakongera kuzenguruka umujyi, barebe ko bafata ibice biri strategique bawufate cyangwa se bawusubirane. Rero byatumye badakomeza kubona izo nzira zibatwara zibajyana muri biriya bice. Rero kugira ngo bongere gukomeza kwerekeza muri teritwari ya Uvira, birasaba ko bazunyura izindi nzira za panya batanyuze mu mihanda, kandi ikindi bashaka kwisubiza aka gace kugira ngo babone uko bongera gufungura inzira zerekeza mu bice bya Uvira, kuko nibanyura ku nzira hejuru y'iyo nzira hari abasirikare babarasa ku buryo bukomeye cyane bakahashirira. Ibyo nibyo batari kumva nabo. Ibyo rero biri gutuma nabo bashaka kuba bakora ikindi gikorwa cyo gukomeza gufata bino bice. Niyo mpamvu batatse kano gace, bakaba barimo bararwana ku buryo bukomeye cyane hano, ku buryo budasanzwe. Intambara yo imeze nabi kabisa. Muri amasaha mu gitondo barakubwira ko guhera saa 10 za mu gitondo urugamba rukomeje cyane kandi runakomeye. Rero FARDC yacanye umuriro ukomeye cyane kuri kino gisirikare cya M23 cyagerageje kubataka muri amasaha saa 10, ariko ubu ngubu ngo nicyo kirimo kirasubizwa inyuma ku buryo budasanzwe. Intambara imeze nabi muri kano gace, no gukomeza kugenda tugaruka kuri byinshi. Reka rero tuvanga kuko nta mibare iratangazwa bagwe muri urugamba, kuko ruracyari kuba, ariko mu yandi masaha turaza kubigarukaho. Reka ahubwo twigarukire n'ubundi mu gace kangaha muri Bukavu. Umujyi wa Bukavu ukomeje kuzamba kabisa. Mu masaha ya saa 6 z'ijoro hongeye gutegwa imodoka y'abarwanyi ba AFC M23. Ku bw'amahirwe niyangirika yose, kuko yamenye ko batezwe mbere, iraswa gusa imbere, isubira inyuma yiruka kibuno mpamaguru hano ku muhanda route nationale 5, uteganye n'ubundi n'agasozi ka Nyanende. Niho ibyo bikorwa byongeye kubera. Izi nyeshyamba zisubira inyuma zitarangirikisha ibikoresho byazo ndetse no gutakaza abasirikare babyo, ariko kumva ko iyo modoka bayirasheho isubira inyuma kibuno mpamaguru, ntiyabasha gukomeza gutransporta cyangwa se kwambukiranya ijyana n'ubundi mu bice byo muri za teritwari ya Rungu ndetse no mu bice byo muri Plaine de Ruzizi. Rero nuko nguko izi nyeshyamba zikomeje kubuzwa gusohokana ibikoresho byazo mu mujyi wa Bukavu, ahubwo zirimo ziranagenda zatakwa kuri uyu mujyi, kuko nko mu mashyamba ya za Panzi urugamba ruracyakomeye cyane kandi ibitero birakomeje. Imibare y'abari kugwa muri urugamba yo ntiramenyekana neza, ariko amasaha nimugoroba n'ubundi
biraza kuba nabikusanyije neza kugira ngo nyabahereze, ariko muri ibi bice byo muri za Bukavu hakomeje kugabwa ibitero kabisa mu mashyamba yaho ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Rero iki ni igice cya Tota cyagabweho ibitero n'abarwanyi ba AFC M23 ni ibirometero bitatu ujya muri Bukavu indani. Izi nyeshyamba zagerageje kugaba hano ibitero kugira ngo zirebe ko zahafata zikomeze kubuza ibikoresho birimo birazanwa mu bice byo muri za Essence cyangwa se muri Bukavu binyuze muri kano gace ka Tota kuko kari hanze y'umujyi wa Bukavu. M23 itagafiteho ubugenzuzi kuko yakambuwe kera hashize igihe kinini nk'amezi 6 agiye gushira. Kano gace baragatakaje izi nyeshyamba kandi kari mu bice bikikije umujyi wa Bukavu by'ingenzi cyane kuri izi nyeshyamba za AFC M23. Rero nako baragatakaje, rero bahazindukiye bagira ngo bahagabe ibitero bahafata ariko byanze kuko ibyo ngibyo amakuru avuga ko hasake nibwo babikoze, ariko bakomunikije ngo abasirikare babazanira bagera muri 3 nk'uko rero amakuru aturuka abyemeza. Urumva ko rero nabo ibintu ntago byoroshye kuko mu gace ka Essence hano muri Bukavu gakomeje gukorwamo deployment n'abasirikare ba leta, baracyarimo barahazana ibikoresho byinshi kabisa bitegura aho ya nyuma yo kurasa n'ubundi ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse no gufata umujyi wa Bukavu n'usanya, kuko imbaraga zo bamaze kuzikusanya kandi n'amashyamba yose ya Bukavu bakomeje kuyazenguruka ku bwinshi. Mbaka isaha n'isa bashobora kuba bafata kano gace. Reka rero tureke gutinda muri ibyo, mbabwire ko mu yandi masaha n'umuri turuze kuba tugenda tubigarukaho byinshi bitandukanye hano kuri Kivu Network. Wamaze gukanda subscribe n'ibintu by'agaciro. Reka rero mbashimire cyane, mbakomeza kwifuriza kugira byiza, Imana ikomeze kubana namwe.